Pemirsa, pemerintah medue tetujon hilirisasi antuk limbakang rumput laut, sinali tunggilnya ni medados produk bioaftur. Parindikan inucap kuningayang oleh Menteri Investasi miwah hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Ruslani. Menteri Rosan daweg kacunduk ring Jakarta kakutip saking kantor berita antara nyenayang antuk ngemargiang riset indik panglimbakan rumput laut kedadosang bioaftur miwah makudang-kudang produk diosan oleh sinali tunggil asosiasi taler pacang mabrik bagan sareng KKP antuk potensi produksi rumput laut asil budidaya saniwenten ring wewidangan Indonesia inggian ring Bali Nusa Tenggara Timur miwah ring wewidangan Indonesia sisi kangin dane nyantenang pisan hilirisasi rumput laut presida kalimbakang yadiastun asapunika dane ngangken iening komoditas rumput laut sani mangkin durung madue untuk usaha korporasi antuk punika kahanan inucap menados sinalih tunggil amongan sani patut kautamayang mawinan presida ngemargiang hilirisasi rumput laut menados bioaftur. Napi malih Indonesia menados wewidangan sani ngasilang rumput laut tropis pinih ageng ring sejebak jagat. Saking produksi Indonesia kantun presiden nagingin pabuat hilirisasi utawi panglimbakan produk. Nganutin data KKP kantos mangkin potensi budidaya rumput laut kantun mulyang selasane ageng. Parindikan inucap sangkaning genah sani kawigunayang pinaka genah budidaya wau kedagingin 0,% utawi antuk jimbar 100 kali tali satak 54 hektar saking samian potensi jembar genah sane wenten sawetara 12 juta hektar. Ring warsa kali-tali kali likur budidaya rumput laut Indonesia presida ngasilang kantos 3 likur juta ton antuk soro sane pinih akeh inggih punika varian kotoni pinaka bahan karagenan ngelantur wenten soro rumput laut sargassum, gracilaria, halimynea miwah Gledium amanzi. Bali Pos nguningayang.